HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Juni March ni sim som ni lagup ni hu a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chom chom kilah khom phabem ho Kuki Students Organization General Headquarters in Conflict Impacted Orphans Education Sponsorship Project launch building hitai tu chungal a thina tu minu mi pa chate ho lekhasim ve kolpi neizin muntina data na kilah khom in na to okipan thading in omtai tin jan hi chun KSO General Headquarters ti so anai uvin hi akida ha aki haimil amlo na ding in a China min kauna ahong kinai kine tin jong het sa na bolovin lungsit ten hello lai am kha jong le isepi utin eima gam kai KSO lam kai ho kiza met pidi in jong KSO het sa na tu sujun ata lang in hi final document verification le official launching of conflict impacted orphans education sponsorship project program hi tuni kho jinglam ni dan somla khat le minute som thum chet le Munni Conference Hall Solbrook School tuibong to KSO Conference Hall kangpok pi monaki building hi chule hetpeh ding khat chu hichi project hi tu chungal to kisam kai a thi minu mi pa chate ho bo hiding hi hito kilhan in galjen hon anui za min pha document ho hin angi choiwa achunga ki sei munle phana hi hung che ding in temna ne uvin hi ki choiding a poi mole ho chu hile passport aadhar card school admission number le pen number hi hechin num benei num hon phone number 8974327823 Aheloute 7005437663 contact hi Tuni khole somgup le get ve lhinna kuki nampi tauna KNT tauna ECA charge Tuila phai a ki panding hitolan in zan hichun upa zangam joint secretary KNT in jan hichun mi pi timna himbol ni hi tu chunga KNT tauna kin gun hi tuni kho hi hun kim hiding hin March ni sim som ni lege chanchil heding a gun hi kin thupi ahile keima mina ki kausa kanam mi te agamu kadam sa ka phat sa ding hi Second Chronicles bungsigi changsom le li hi athil tup le bidoi Aheloute pakai lung hleina nam hiding ti hi men speaker dingin Reverend on kho hoki Pastoral KBC Center Church Nesilveng Churchampol District hiding hi Assam Rifles in zakhat la somkol hinna rising day Monday ni chun thope ta in silong mona namang uvin hi hichekin gon ki mansung achun Lieutenant General Vikas Lekira Director General of Assam Rifles chule amanui a sipai lamkai ho lamkai na in wall memorial a gamlanam ading a hin kho phaldo sipai ki William ho azana sangpen apivin hi Hichikin gonsunga North East le Kashmir gamsunga gargu bol ho Assam Rifles hon ahin dal dan le asumang dan u atalang uvin hi DGAR bannerman luta chu kum sang ni le som ni le thum le sang ni le som ne li ading in for Assam Rifles in top honor anakisan in chule third Assam Rifles le 36 Assam Rifles in anina le athumna anakisan hon in hi chule Assam Rifles ho 2024 le 2025 sunga ato phanu hetpeh na thilpi ho jong anakisan ovin chule kichip gol sit lampanga jong athem pen hon ki pam anakisan ovin hi jakhat le somko lhinna rising day aman utokilhan in gamsung van bit na ding in atha ben agi hanla ovin hi Achil sa March ni sim som ni le lin ni hochun tule tu a KSO Delhi a lamkai pu pause khup goite in tu chung in lang buina to ki sei a Delhi torpi a na sata pan la dan ho athu hi hallang video hi song le pan ala dan ho mi te pa cha na kilo do na chung chon a tribal right a fight na a pa cha na sangta achang in hi tu hin akhil Bhartiya Adivasi Vikas Parishad akon lekha akimodung zuin Akhil Bhartiya Adivasi Vikas Parishad All India Tribal Development Council Vice President Palmun alota ading tulhun akimu in hi ei ho adi amanipur ating lang mi ho ading bohitlova India gamsung pumpi a tribal ho ading zosi a lamkai khat hitading in appointment order on sodo ove US President Donald Trump in Greenland
Bubangam United States agam sunga dinga ala lup dingdan anasezia mi tampin dem nele de sa lona anay usot lovin ahonglong ding Mars ni simsom nila sagi ni hole Greenland National Dog Sled Race kimanakin guna US Second Lady Usa Van Strele National Security Advisor Mike Warsin pan anala ding tua de sa lona to cheng aging in hi Greenland outgoing Prime Minister mu agit le Greenland lam kai chom hon US palai ho chu lemna anei lo dan ule adai sa lo naw anapong do ovin hi hilla US President in US palai ho kalsun chu Greenland gamla go dai cha na thut akimatna anei lo dan le gamte ni ka a ki thim tu na kiwal cha na sem hoina ding a kalsung hidan ule gamsung historical sites poimota hovia chiri hidan anata alang in hi het thei chu phat masaje ma chu security lampang do kimatna ang lungding mai lam a Greenland hi US in agamsung ven bit na ding a la ding adai sa dan US President Donald Trump in anapondo anahi White House a kun tu por khanin anasai na a Saudi Arabia gam Riyadh kopi a ki hona an chila azing lai to hitolhan in Russia and Ukraine in Black Sea tu pi chunga him kham chila na ane gel honding in kinop to na anei hlon e anati kamten in tu pi chunga hi kibulu to na anei hlon loading dan le sumkor veina kunglen ho military lam to kisaya man loading in pha asa gel hon in hi ki hol ha na hi neu cha hi sing bang in maban a ki ho no ho a kon cham na lampi en ho jingding mi pi kinem na khan hi akiti het the chu tui pi chunga ki do na hi gincha khialam pe a Ukraine ten Russia chunga hi gal achung nun na neizo a hum jing u kha chu hi kinup to na hi US makai noiza do hi tolhan a Washington in him kham na thudi a hi dan ana phondo a hi akiti Papua New Guinea gamsunga vai homten Facebook phachom khana ding in akha tawin hi officers ho say that in machal na hi social media kon thudi lo ki thezal na ki muda ton da thei thu ho de umlo limle video thang hoi ho kham ta na ding a anti terrorism dan nuiza phachom khana dinga khana anei u hidan ata alang uve gamsunga hi Facebook active ta a mangzat-ni 1.3 million hulling zo hin hilla thulu na hin kamsunga kinel bautam na hanle nikal na sangte in asodo in critics loi khat human rights ki su sipi na hi active in hi opposition lamkai Alan Bart J injong khamga na hi draconian a hi atin vai hom ten digital freedom chungchanga awala achalo na hi ati German gamsunga hauthi ten anapondo dongzo even Mars ni simsom ni langa ni hon Israel tel len na nga amun Ben Gurion Airport chale Red Sea tu pi chunga US kalsa konglen ho chunga drone attack hata a anachil ha pi uven anapongdo ovin hi televised statement a houthi military spokesperson Yahya Saria in anasaina a Tel Aviv kopi a Ben Gurion Airport chu lol hingta in ballistic missile ni in anakibulu zawve ati Aman asay ben a Red Sea chunga lamleng US kalsat kongling ho ahiti a USS Truman ho abulu ovin anapongdo ovin US in German gamsunga garbol ding atup zi uva hauthi chunga ngo na chomchom asimu ahi ati alangkana Israeli military in achisa Mars ni simsom nilalini ni khochun German gamsunga kon hungki kap misar chu anakap la e ativin ahi hauthi ten Israel chunga gal abol khumlo naw hi Israel in Hamas chunga operation achil ha pyo dei sa lo na le Palestinian mi pi ho apan hu naw ve sa na abol ovin asezing ovin hi hiti ho kala a US in hauthi ho chunga bulu na hin chil ha pinaw ni ho som akizamtan tu tha a sana ko pi am bam hi na wa mi khani thina to in chule mi somna thum in kisu kha na zong ato ove US te bomb hi na chun hauthi te gaman cha khorna mun pi asen chule hauthi ga gu bolam kailin thina to zong in hi hauthi ten US bomb hi na hin milham ho ze in zong thina ato ove tin themo achan un hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chebe